ozbiljno. Nemoj se smijati, televizija te snima. Ne naredite malo te frizure. Ne malo i novo. Prenos uživo ide. Išli izgledamo. Imamo tu i pionirke i sa prvim timom smo došli ovdje danas u goste ekipi Županje kao domaćinu i zahvalio bi se na pozivu i organizaciji, organizatoru našem Domaljevcu, ekipi Ili Lučiću. Evo, ženski nogomet čini mi se da se u Bosni i Hercegovini pomalo diže. Pa podiže se malo veći nivo zato što malo dolazi djeca do svijesti, roditelji su sad malo veća podrška tim curcama, ide to na bolje, ja se nadam da će biti još bolje i malo je to, ali trebalo bi još žešće i žešće da se to malo pogura i da se malo i od nogometnog saveza i od države i svega da se to malo educira i da kreni na bolje, da imamo ženski nogomet kako treba. Kad curice u vašem gore regiji, kad počinju trenirati, kad ulaze u vaše selekcije? Većinom krenu ovako oko 10 godina, 9 godina i tako da počnu trenirati i onda dolazi taj neki nivo pionirki, pa kadetkinje, pa tako prvi tim dođe i tako igramo. Onda imamo ligu, sad imamo po regionalnoj ligi U13, imamo kadetsku ligu u premijer ligi igramo, prvi tim isto u premijer liga, a kadetkinje isto igraju premijer ligu, one su od 13 godina kad namire i više, znači do 16 godina su kadetkinje. A pionirki imamo u 13, tako da sad smo trenutno na regiji prvi, pa eto vidit ćemo kako će dalje napraviti će biti sa pionirkama dokle ćemo dogurati. Evo, upravo te pionirke igraju tu regionalnu ligu i evo, ove godine ta liga u ovoj našoj ovdje regiji i čini mi se da se dosta igra kvalitetan nogomet. A igra dosta dobro. Mi sad recimo stvarno imamo jednu dobru generaciju u 2010. 11. curica koje su stvarno pokazale da su kapacitet i da je lijepa budućnost BH nogometna kroz te curice i ja se nadam da će biti još većih talenata i budućih generacija, tako da jest da treba podrška od svih relevantnih institucija, ali nadam se da ćemo dobiti podrške. Curice imaju konačno evo i iz Bosne i Hercegovine neke su naše cure otišle vani igrati, imaju da tako kažem neki primjer gdje mogu ići u karijeri. Tako je, sad svaki put iz godine u godinu napreduje, to svaki put napreduje. Evo sad gledamo da nam je ošlo Kamaru igračica koje je potražnjivanje po Hrvatskoj, po Srbiji, čak u Italiji, Španiji, tako da ja mislim da će to ići još bolje i svakoj curci treba da bude satisfakcija da se bori za sebe, da što više radi, da se proda, eto tako da kažem, kao igrač, kao ostvarena ličnost u sportu. Ono što je bitno evo sa tom regionalnom ligom, curice dobivaju dovoljan broj, jedan određen broj utakmica što je za njih vrlo bitno, nije dovoljno samo da se trenira. Tako je, pod svaku cijenu ne gledam rezultat, barem ja lično i tako i mi u klubu inače radimo. Bitno je da djeca igraju, da su djeca zadovoljna jer kroz igru će najbolje nešto i naučiti. A biti da se stvara prijateljstva, da se druži, da ostvare se kao ljudi na kraju krajeva, a kroz sport se tako treba da radi. Ja mislim da ćemo u tom uspjeti da napravimo dobre ljude. Sad koliko će ko biti sportista i koliko će ko napredovati u sportu, to je individualan dio, eto, to je to. Tuzlanski dio ima uistinu kapacitet, ima dosta djevojčica, vidimo kroz tu regionalnu ligu, dosta imate pogotovo u toj generaciji. A evo sad da vam kažem, ima Tuzlanski kanton, Povel kanton, tako da imamo i svi gradova malte ne igračica koje nam dolaze, Živince, Gračanca, Teočak, Kalesija, Srebrnik i tako, većinom znate imamo, ali imamo tu i ruralni djece koja su tu iz grada, iz Tuzle, okolina Tuzle, tako da i nadam se da ćemo imati još više jer smo sad malo krenuli sa promocijom tog ženskog nogometa, pa nadam se da ćemo uspjeti u tome da okupimo što više masovniji djecu, da bude što više tih curica, jer nikad ne zna, nijedan roditelj ne zna koliko je ona
talenat ili nije talenat, dok ne dođe, ne proba i tako. I ja se nadam da ćemo uspjeti s ovom organizacijom što smo krenuli, promocija i ženskog fudbala i sporta inače u Tuzli i kroz fudbalski klub Sloboda Tuzla, tako da hoćemo da masovimo tu djecu, tako da budu na terenima, da ne odaju po ulicama, da manji mobitele i tako. Još jedna dodatna svakako je promocija i ta regionalna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je još jedan dodatan motiv tim curicama da vide, da izađu iz ove naše regije, da mogu vidjeti i susresti se sa curicama koje u ostatku Bosne i Hercegovine igraju. Tako je, ovdje imamo 4 ekipe, imamo 4 regije i svaka regija i sad kad prvaci regija idu u finale za prvaka države. Tako da upoznali se oni, bili su u Zenici svi zajedno i sve 4 regije u Zenici pa se okupljale, pa se upoznalo i to je bit toga što ja volim da vidim da puno djece na okupu, da se druži, da se upoznavaju i tako. Nikad se možda ne bi ni upoznali ni vidjeli da nema tog sporta i da nisu tako svi na okupu. Eto. Mi smo prošle godine obilježili 10 godina od osnutka. Imamo 3 kategorije u natjecateljskom, odnosno 4 u mlađu koja igra turnirski, ali recimo pionirke i kadetkinje su članice prve lige Hrvatske mladeži, dok nam je seniorska ekipa članica druge lige Istok. Curice odakle sve dolaze? Pa doista imamo, evo to mogu sa ponosom reći, imamo jedno 15 curica iz ovog dijela ovdje, Orašja, Domaljevca, Matića, Ugljare i tako dalje, što smo naravno ponosni na to, naravno da imamo iz okolnih sela u okolici Županje. Tako da sve u svemu naš klub broji sa nekih 80-ak igračica u svim kategorijama. Već nekoliko godina ženski nogomet se polako diže i zauzima mjesto ono koje mu pripada. Upravo tako. Posebno ovom ligom, koju sam spomenuo, prvom ligom mladeži za U15 i 17 je stvarno napravljen značajan iskorak. To se najbolje vidi kroz reprezentaciju U17 koja je, evo, ovih dana će u ožujku igrati taj nekakav zadnji kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo, što do sad nije bio slučaj da smo imali takvu kvalitetu. Hoću reći, ova liga je iznjedrila i kvalitetu, ali je i uvid puno bolji nego ranije. Za curice je svakako bitno dovoljan broj utakmica, kad treniraju nekako to uvijek postane monotono, ali kad imaju utakmice i to iskustvo se sve više i više stječe. Pa naravno, mi smo amateri, ali rekao bih na nekakvom najvišem nivou. Mi imamo 4 puta tjedno trening, utakmica je 5 okupljanja, što ova liga iziskuje tako jednu ozbiljnost, a naravno utakmice kad dođu to je posebna draž, obzirom da mi putujemo po cijeloj Hrvatskoj, znači i Hajduku, i Dinamu, i Osijeku, i Zadar, i Pulu i tako dalje, tako da je to njima i jedno lijepo životno iskustvo kojeg će se sjećati sigurno kroz cijeli život. Talenti svakako, evo, rekli ste i s ovu stranu Save i s drugu stranu, s vašu stranu Save, talenata dosta ima, ova regija je poznata po nogometu. Pa jeste, talenat, svakako ima talenta, ali talenat je jedan određeni postotak koji nije dovoljan bez upornog i kvalitetnog marljivog rada i individualnog rada za nešto više. To je jedna priča koja se u stvari zaokruži sa kvalitetnim radom. Recite mi ono što recimo pomalo žalosti, a to je da nekako čini mi se da je veći procenat kod curica da odustanu u određenom trenutku od nogometa. Pa jeste, ja bih čak rekao da je to nekako i genetski i predodređenost nekakva. Ja volim reći da recimo kad uzmemo nekakav omjer 10 dječaka i 10 curica, od 10 dječaka 8 dječaka je zagriženo za nogomet, a 2 nisu, a možda kod curica bi rekao da je obrnuto. Tako da je to malo onako nama problem i deficit, ali jednostavno curice do sad nisu bile toliko eksponirane u nogometu, pa i ta nekakva količina će nadomjestiti nešto možda taj dio u kojem sam pričao. Svakako ovakva okupljanja kao što su ovo danas i svakako su promocija ženskog nogometa za čitavu ovu regiju. Pa apsolutno, i evo na kraju ja se želim zahvaliti i ekipi Sesvetskog Kraljevca s kojom smo jučer igrali seniorsku utakmicu kod nas, i ekipi i domaćinu prije svega isto, i ekipi Slobode iz Tuzle, da evo upravo to omogućimo, ovako jedno sučeljavanje, jedno druženje, jednu usporedbu igračke kvalitete, da tako kažem, i rada i nas trenera. Nadam se da će se ta suradnja nastaviti.
Raduje ta suradnja evo i Saveza ovoga BiH, Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i Hrvatskog nogometnog saveza, poglavito u ženskom nogometu, recimo ta nekakva suradnja se uistinu vidi. Pa vidi se i na najvišoj razini, ja bih rekao, i kako dolaze i kontrolori i tu, znači to je jedno podneblje. Druga stvar, izbornik u 15-17 Bosne i Hercegovine, Lucić i mi kao klub i ja osobno su stvarno u vrlo korektnim odnosima, tako da to mora ići tako. Jednostavno, općenito sportski prijatelji se moraju stvarati, moraju se praviti mostovi, a pogotovo mi koji smo tu blizu jedni drugima trebamo u budućnosti pomagati. Ono što možda prije nije bilo, a sad svakako ima, to je da curice evo mogu vidjeti neke svoje uzore, da evo curice iz vašeg regije dođu i u reprezentaciju i idu dalje u neke druge države igrati, to je svakako za njih jedan put koji one mogu vidjeti gdje trebaju ići. Apsolutno, mi evo i trenutno imamo jednu curicu u kadetkinjama, ona će igrati danas u 17 reprezentaciji, standardna jedan stoper, na što smo mi izuzetno ponosni kao mali jedan klub, mali grad, što je u stvari nama put kako trebamo ići i kako trebamo graditi priču, tako da evo, kažem, na to smo izuzetno ponosni. Nastojat ćemo i dalje. Reci mi, koju poziciju igraš? Veznog. Koliko dugo već treniraš? 11 godina. Gdje si prije graničara trenirala? U atletiku i u Željko Posavina Domaljevac. Kako je sad, evo malo da nam kažeš, kako je malo sad igrat, promijenila se već dvije ekipe, ti si ovdje naša domaća igračica. Da, pa meni je sjajno igrat, volim igrat nogomet i uživam u tom. Koja je razina malo, reci mi malo ovdje, evo za naše curice ovdje iz Posavine, kad si otišla odavde, kako se snašla preko? Pa meni je bilo super, svi su me prihvatili i to je to. Reci mi, već malo igraš ozbiljniju ligu, koliko je teško prilagoditi se nogometu u ovom našem odavde iz BiH i u Hrvatskoj? Pa teže jer to su stvarno bolji klubovi, Hajduk, Dinamo, stvarno je na dobrom nivou se igra. Kako je za tebe izazov, evo baš to što igraš protiv najboljih hrvatskih klubova? Pa dosta velik izazov, ali ja volim igrati i to je to. Da, malo za ove naše curice koji sad trenutno treniraju u Posavini, evo da neku poruku daš. Pa da nikad ne odustaju i da rade ono što vole i žele i da uživaju u nogometu. Čini mi se da je to ono najvažnije, da uživaju u nogometu, to je evo ono što i one na kraju krajeva vole raditi, a evo i u vama koji ste otišli preko i vidi imaju neke uzore svoje. Da. Recite mi, kadetkinje, gdje se takmiče i koji nivo i koliko često trenirate? Kadetkinje naše se takmiče u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, znači putujemo s protivnicima Hajduk, Rijeka, Dinamo, Istra, tako da je jako kvalitetna liga. Treniramo ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak je slobodan dan, petak i eventualno subota, nedjelja. Uvijek imamo ili subotom ili nedjeljom. Znači 5 okupljanja tjedno imamo. To je dosta zahtjevna i tempo koji igrate i utakmice koje igrate na nekoj, da tako kažem, vrhunskom nivou, jer to je čitava Hrvatska. Da, to je zahtjevna liga, zato se mora trenirati malo češće. Malo imamo problem sa kadrom jer smo mala sredina, imamo 16 kadetkinja, pa kad nam nešto usfali uzimamo od kolege Vidovića, pionirke, da se pokrijemo, a da nam nema bazena ovdje Mahala Tolisa, jer tu imamo 4 igračice, koje na 5 čak, sad je i Dora došla Kobaš, 5 igračica koje dolaze ovdje iz naše Posavine. I tu smo došli do te brojke od 16. Imamo jednu igračicu koja je pod, da kažem, putovnicom ili pasošom Bosne i Hercegovine, ona je Amina Hamidović, ona nam dolazi iz Brčkog i već je tu 3 godine i jako kvalitetna, poštena igračica, mislim sve su poštene, ali ona je jedna od poštenih. Recite mi, evo, za cure, koliko je to evo naporno, pogotovo putovanja po čitavoj Hrvatskoj koja nisu tako blizu? Kad idemo na daljnja putovanja, na primjer Metković, Split, Zadar i Rijeku, idemo dan prije na utakmicu. Petkom putujemo autobusom, zajedno se takmičimo, znači pionirke uvijek igraju 2 sata ranije od kadetkinja, imamo autobus i putujemo s autobusom, znači idemo noćit, sutra dan je utakmica oko 10, isto koji je ovdje 12, poslije ručka se vraćamo nazad. Malo je naporno uskladiti i treninge i školu s tim, ali evo, izlaze nam dosta učitelji, profesori kod nas u školi, dajemo te ispričnice djeci za taj kad idemo putovati, tako da uspijemo nekako uskladiti. Iz kadetkinja imate i reprezentativku?
Da, imamo reprezentativku U17 Helena Lešić, već 2 godine. Imali smo do prije 4 mjeseca i Leu Župarić koja je isto imala pozivnice za reprezentaciju, ali na zadnjem okupljanju reprezentacije da kažem previše nastupala u 2 utakmice pa je sunčanicu dobila i od tad već dosta polako se vraća i očekujemo da bi i ona mogla dobiti poziv u narednom periodu. Recite mi, evo, taj poziv za reprezentaciju i kad cure vide da evo, kroz tu igru, na tom nekom visokom nivou i ove mlađe pionirke mogu vidjeti put nekakav kojim bi trebala ići. Upravo to. Te 2-3 curke koje su dobile poziv za reprezentaciju su primjer ovim mlađim kako se treba ponašati, kako treba biti predan tome radu, treningu i vjerujte mi da u skoroj vrijeme dobit ćemo sigurno jedno 5-6 poziva za ove mlađe pionirke. Koliko je evo ta visina, ta razina takmičenja znači za cure, pogotovo i za ove naše ovdje regije koje nemaju takvu priliku da igraju na toj nekoj visokoj razini? A znači puno jer tu odmah ulazimo u neki, da kažem, mi što bliže te cure kadetkinje približavamo muškom nogometu, da bi bili Al Paris, sad na primjer Osijekom koji ima jako veliki bazen, Dinamom koji jako bazen, Agram koji ima bazen igračica okolo, on njih 100 igračica bude u kampu, oni sebi izaberu 20, a mi imamo 15 i od tih 15 moramo napraviti ekipu koja se može paralelno boriti sa Osijekom, sa Hajdukom, tako da tu moramo puno više raditi od njih i puno više predavati se curama da budu što bolje. Koliko je evo za promociju ženskog nogometa znači ovakvi turniri kad dođete evo preko u Bosnu odigrati se utakmice? Ovo je velika promocija i već duže vremena imamo odnose sa klubom iz Tuzle, sportski naši prijatelji, sad smo zajedno bili na turniru u Sesvetskom Kraljevcu, u biti se curke već znaju i na terenu i van terena, tako da to što se tiče i sporta velika promocija, a druga stvar, curke stvaraju jako dobre prijateljice kroz sport i to je jedna još velika pozitiva što se tiče njihovog igranja nogometa. To je još jedna, tako kažem, dodatna pozitivna energija koja dolazi. To je da evo cure koji, recimo, rekli ste iz Splita, iz Rijeke, možda se nikad ne bi ni vidjeli, ni upoznala da nema nogometa. Naravno. Sport zbližava ljude. Jednostavno sport zbližava ljude i moja preporuka da se što više bavi sportom. Kogod može. Koliko je evo, na kojoj razini, da nam malo kažete, taj ženski nogomet u Hrvatskoj, čini mi se da je neko malo jednu razinu ili dvije na višoj razini same promocije unutar ovoga Hrvatske nego u Bosni i Hercegovini? Što se tiče Bosne i Hercegovine, da izvinite, 1-2 koplja smo ispred. A što se tiče Europe i svijeta, 1-2 koplja nazad. Pa smo upravo bili na Osijeku na reprezentaciji kada je Norveška igrala. Vidjela se razlika 10-15 godina rada i vidjela se razlika naših 6-7 godina rada. Znači, sve dolazi iz rada. Ne može se preko noći ništa napraviti. Koju poziciju igraš? Pa nekada smo beka nekaš napad. Koliko dugo već treniraš? Od augusta. Reci mi, evo, kako je iskustvo malo igrati ovakve utakmice sa igračicama koje igraju iz preko? Ja sam generalno prvi put na ovakvoj nekoj utakmici i čast nam je i hvala na pozivu i nadamo se najboljim rezultatima. Ove utakmice su svakako i prilika da upoznate cure i da steknete nova prijateljstva. Da, svakako i nova prijateljstva i nova iskustva. Kako je, evo, imate ovdje u Bosni i Hercegovini isto tako ligu koja isto tako se takmiči, dosta je zahtjevna i malo da nam kažeš, malo ženski nogomet, kako su reagirali tvoji roditelji, tvoji prijatelji što igraš nogomet? Ja sam generalno malena uvijek volila fudbal i jako mi je drago što ženski fudbal što se sve više ističe i što dolazi do izražaja jer stvarno ovaj sport je prevelika ljubav. Koliko već dugo treniraš, u kojim klubovima si igrala prije Graničara? Treniram već od 2016. godine, ali sam se bavila nogometom od malena, od malih nogu. Prije Graničara sam trenirala u NK Radničkom sa dječacima. Reci mi, ženski nogometni klub Graničar igra na Hrvatsku nogometnu ligu. Koliko je ovo po tebi zahtjevna ta liga, igrate sa najjačim klubom u Hrvatskoj? Pa ja sam jako ponosna što smo mi ušli u prvu HNL, zato što to je bio baš veliki cilj za nas i teško je igrati jer su ekipe dosta kvalitetne i trudimo se biti što bolji i dati što veći otpor, da.
Reci mi, evo, dobila si poziv reprezentaciju, igraš u reprezentaciji Hrvatske, koliko evo tebi znači taj poziv u karijeri? Pa jako mi znači, to je bio moj cilj i ostvarila sam svoj san. Voljela bih kad bi zaigrala za reprezentaciju. Iskustvo koje evo stečete kroz ovu igru u ovoj najjačoj razini svakako vam znači puno i u to upoznavanje cura koje evo koje igraju nogomet i tebi i tvojim kolegicama vjerujem da znači puno. Da, puno nam znači, stječemo razne nove prijatelje i upoznajemo druge ekipe i da. Reci mi za ovaj čitav naš kraj, evo imate par cura i s ove strane Save, dosta znači ovoga što evo Graničar nam je dosta blizu i naše cure koje ovdje igraju imaju, da tako kažem, gdje uprijeti pogled da mogu ići dalje kroz svoju karijeru. Da, meni je jako drago što imamo dosta ekipa, ne samo u Hrvatskoj, već i u stranim zemljama, što možemo igrati tako prijateljske utakmice i što možemo se pripremati za ligu. To je jako korisno i dobro. Koliko znači ovakvi turnir, organizacija ovakvih turnira kad imate prigodu malo da vidite kako se igra nogomet i s ove strane Save? Pa znači puno jer upoznavamo druge ekipe i razvijamo našu tehniku i poboljšavamo kvalitetu igre i sve. Reci mi, još me zanima zbog ovih mlađih cura koje evo kod nas ovdje u Posavini treniraju nogomet, kakve su bile reakcije i roditelja i tvoje sredine kad si rekla da želiš igrati nogomet? Pa bilo je čudno zato što sam djevojčica, ali kasnije su se svi su to prihvatili i eto, bili su sretni zbog mene, zato što sam, ajmo reći, uspješna u tome i što mi dobro ide. To je svakako iz tvoje okoline primjer da se evo i kroz nogomet može uspjeti, je li tako? Da, naravno. Evo, Matijas, danas ovdje u Domaljevcu promocija ženskog nogometa. Pa jeste promocija ženskog nogometa od najmlađih pionirki koje upravo nastupaju preko kadetkinja do seniorki. Sigurno jedna lijepa promocija za naš Domaljevac, za naš klub HNK Mladost Domaljevac, da smo mogli izaći u susret ovim ekipama i ugostiti ovdje. Sreća, evo i dan je poslužio, vrijeme je poslužilo stvarno i mislim da se i ove djevojčice ovdje fino osjećaju, a vidim da i na tribinama se okupio popriličan broj navijača, simpatizera ženskog nogometa i mogu nešto novo vidjeti u našem Domaljevcu. Već nekoliko godina ženski nogomet Posavina iz Domaljevca isto tako se takmiči, isto tako ima lijep broj curica koji se takmiče. Pa jeste i naš taj ženski nogometni klub Posavina Domaljevac funkcionira već dugi niz godina, sudjeluje na raznim turnirskim natjecanjima što je sigurno jedna lijepa priča. Sve to zahvaljujući našem izborniku Iliji Luciću, našem sumještaninu koji je prije nekoliko godina ovdje ugostio i kadetske reprezentacije BiH i Hrvatske. Uz njegovu pomoć ove godine smo ugostili i reprezentacije BiH i Hrvatske do 17 godina muške selekcije. U narednom periodu mislim da ćemo ugostiti i U15 selekcije istih reprezentacija, što je sigurno, kažem još jednom, velika promocija za naš Domaljevac i što je jako lijepa priča i priča je da ne igra samo muška populacija nogomet, nego sve više i ženske populacije ide u tom smjeru da igra nogomet i ovo vjerujem uspješno. Tako su u nedavnom periodu i internacionalne transfere ostvarili neke BiH igračice, što je sigurno velika stvar za Bosnu i Hercegovinu i poziv svim djevojčicama da krenu ovim stopama i igrati nogomet, da je to jedna lijepo druženje, lijepe uspomene, lijepa priča za neke buduće naraštaje. Na kraju krajeva i ova vaša infrastruktura koja je ovdje lijepo izgrađena služi svojoj svrhi kad može organizirati ovakve promociju svakako nogometa. Pa jeste, to je bio i cilj. Ja u svakom svojem javnom nastupu volim istaknuti da je ovaj klub bio pred gašenjem pred nekih 6-7 godina. Onda se pojavila jedna mlađa ekipa koja je to malo po malo, što se kaže naši narodski mic po mic, išli smo i stvarno smo jako značajna sredstva uložili u infrastrukturu kluba, manje smo ulagali u ekipu što je naravno onda trpio malo i rezultat. Međutim, infrastruktura je toliko napredovala da sada možemo sve te selekcije ugostiti i prezentirati naš Domaljevac na jedan jako lijep način.
Domaljevac je žilav, evo, usprkos i ovim svim poplavama i ovim svem, što ga je snašlo u ovom Domovinskom ratu, ljudi ovog kraja nekako su pokazali tu jednu svoju žilavost i volju, da tako kažem, za životom i za interesom za svoj ovdje rodni kraj. Jeste. Mi smo stvarno žilav narod, žilavo selo, žilavo mjesto, žilavo općinsko mjesto. I svake te neke neprilike izađemo jači i bolji nego što smo bili do tada. Evo, moram samo napomenuti da smo mi bili rasvjetu postavili na stadion i postavili na pomoćni teren, a onda je naišlo ono nedavno nevrijeme koje nam je sve to porušilo. Mi smo u rekordnom roku od 2-3 mjeseca sve obnovili i sve postavili vratili na početnu postavku, što bi se reklo. Naravno, sve to uz pomoć općine Domaljevac, Šamac, Županije Posavske, pa i Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Svi oni nam pomažu i naravno, ali kad neko vidi da priča se stvara u lijepom tonu i da to ide, da to napreduje, da je ono oku vidljivo napredak, lakše im je pomoći sigurno nego nešto nevidljivo. Vama i nogometnom klubu želimo još puno uspjeha, puno godina i ovom vašem ovdje kraju i Domaljevcu želimo da je što više ovakvih pa bude ovdje u Domaljevcu. Hvala vama na ovoj posjeti što ste došli, što ste ovdje došli zabilježiti ovaj dan i što ćete bar na ovaj način ispromovirati naš Domaljevac i naš klub. Evo, vi ste organizator danas ovoga turnira koji se odigrava u Domaljevcu, pa možete nam par riječi reći. Tako je, da, seniorke već četvrti put, mogu sad već reći tradicionalno dolaze u Orašje na pripreme. Ovaj put smo u sklopu priprema organizirali prijateljsku utakmicu u Domaljevcu protiv FK Sloboda iz Tuzle. Prošle godine smo mi išli kod njih, sada smo mi domaćini. Osim te utakmice, evo sutra nas očekuje utakmica u Vukovaru protiv Višnjevca, a jučer smo odradili utakmicu u Županji protiv Graničara i Županje. Recite mi koliko je po vama ženski nogomet u Hrvatskoj napredovao u zadnjih ovih par godina? Prije svega moram stvarno velike zasluge tu idu našem generalnom sponzoru AGS Hrvatska koji jako potiče taj razvoj ženskog nogometa što u Sesvetskom Kraljevcu, što u Hrvatskoj, jer evo prije samo tjedan dana imali smo po prvi puta povijesni međunarodni turnir kadetkinja na kojem je također sudjelovala i Sloboda iz Tuzle, i Spartak iz Banja Luke i Krim iz Ljubljane. Tako da mogu reći da Kraljevec općenito, ali i taj naš generalni sponzor dosta potiču taj razvoj ženskog nogometa i puno bolje nego što je bilo to prije. Recite mi, takmičite se u Hrvatskoj nogometnoj ligi, ili tako? Prva liga? Tako je, da. Seniorke se natječu u drugoj HNLŽ skupina A, dok su nam kadetkinje također pod u HNS natjecanju isto druga liga. Koliko je zahtjevna liga i kad dođete u Bosnu i Hercegovinu, kad malo pogledamo ženski nogomet u Bosni i u Hrvatskoj? Dosta je zahtjevna liga, financijski je to dosta je skupa liga, mogu to tako reći, jer naša gostovanja su Neretva, Rijeka, Istra, tako da financijski gledano mislim da je u Hrvatskoj liga dosta zahtjevnija nego što je to u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo o kvaliteti nogometa? Pa ja volim reći da se lagano približavamo muškom nogometu i što se tiče kvalitete i što se tiče nekih financija u nekoj, ajmo reći, skoroj budućnosti, ali daleko je to još od muškog nogometa i što se tiče kvalitete i što se tiče financija. Ali cure se trude, uvijek možete vidjeti srčane igračice, uvijek možete vidjeti dobru utakmicu, možda ne toliko po kvaliteti, ali po pristupu i po atmosferi na samoj tekvi to sigurno pariramo u muškom nogometu. Recite mi, kad izađete malo van Hrvatske, gdje se vidite, gdje je te susrete kad igrate sa klubovima van Hrvatske i u Europi? Pa iskreno imamo mi još tu prostora za napredak, ali velim, mi smo jako zadovoljni što imamo iznimnu suradnju sa svim klubovima van Hrvatske. Znači spomenula sam Krim iz Ljubljane, spomenula sam te bosanske klubove, znači Spartak, Banja Luka, Sloboda, Tuzla i vidim da je razlika od države do države, ali velim, to nekakvom zajedničkom suradnjom učimo jedni od drugih. Bitno je da smo tu u suradnji, bitno da organiziramo te prijateljske utakmice i da učimo jedni od drugih. Eto. Već zadnjih nekoliko godina ženski nogomet polako zauzima mjesto ono koje mu pripada. Slažem se, da, nije kao prije, dolazi do popularizacije ženskog nogometa, evo počinje se pratiti prva HNL Hrvatske i na televiziji, evo sad smo imali priliku u Osijeku se igrala ta Liga nacija, tako da puno bolje nego prije što se tiče same popularizacije ženskog nogometa.
Bosna je bazen i pogotovo Posavina ovdje i za nogomet muški, ali i za ženski. Naše cure, evo, ne mali broj igra i preko s druge strane Save. Je, evo i u našim redovima mogu se pohvaliti, stvarno imamo par cura iz ovoga kraja, tako da bazen je veliki, kako ja to volim reći, tih igračica koje su spremne se posvetiti tome i evo u Sesvetskom Kraljevcu mogu reći stvarno imamo cura koje dolaze sa područja Bosne i Hercegovine. Recite mi ovo, dosta rekli ste da je dosta i financijski zahtjevna liga. Vaš bazen ipak ima određen broj, da tako kažem, igračica koje su spremne igrati i evo, taj kadar možete popunjavati. Kako se vi inače sa tim nosite? Evo, stvarno se mogu pohvaliti da kod nas u klubu je čista i neki entuzijazam i ljubav. Znači, otvoreno mogu reći, mi ne plaćamo igračice, ali nudimo im stvarno nekakve uvjete koje rijetko ko može ponuditi. Evo, iskreno, 4 dana otići na pripreme, da im je sve financirano, da je sve plaćeno, rijetko koji klub se može pohvaliti da može to organizirati, tako da evo ovim putem još jedno veliko hvala našem AGS-u Hrvatska na sponzorstvu, hvala našim curama koje to rade iz čiste ljubavi i entuzijazma, jer velim, mi stvarno nismo plaćeni za to što radimo, nego sve je nekakva dobra volja da se družimo, da odigramo tu utakmicu i da cure, ajmo reći, imaju to nekakvo rasterećenje od nekakvih obaveza škole, posla, tako da čista ljubav i entuzijazam kod nas. Prvo sam to htio pitati, koliko cure stignu uskladiti taj privatni život i zajedno sa nogometom? Teško je, ali velim, ja kažem ono što ako se dobro rasporedi vrijeme, nema toga što ne može čovjek ostvariti i za što ne može naći vrijeme. Mogu stvarno reći da su aktivne što se tiče treninga, organizirale su se da evo usklade svoje obaveze, da dođu na te pripreme u trajanju od 4 dana, tako da sve je stvar organizacije dobre volje. Recite mi, evo i kroz ova takmičenja, pogotovo okrupnjena reprezentacija, cure mogu vidjeti da imaju šansu, da tako kažem, da uspiju i na toj nekoj najvećoj razini. Da, upravo to evo naglašavam. Prije nismo imali tolike mogućnosti u ženskom nogometu, ali sada stvarno postoji ta prva liga, postoji ta druga liga, postoji ta reprezentacija, postoji niz selektivnih aktivnosti, tako da svaka cura ima svoje mjesto. I svakako treba naglasiti da i u mlađim uzrastima i pioniri i kadetkinje imaju svoje ligu, imaju te korake mogu proći ono što možda prije nije bilo. Evo, Sesvetski Kraljevec je prvi primjer, znači imamo kategoriju limačica, imamo kategoriju kadetkinje, na kraju kategoriju seniorka. I svi imaju svoje mjesto. Osim limačica, evo u Hrvatskoj je došlo i do toga da čak i vrtićka dob curice mogu se priključiti nogometu pod HNS-om, imamo jedan projekt koji se zove Playmakers, tako da velim, za svakoga ima mjesta. Pa ja ne mogu vjerovati, baš je neće. Jede 5 eura samo ovako i to je svaki gol. Ja će vidjeti da ti je. Ja kažem gdje je 10 eura po golu. I da vidiš kako se zove. Dija! Gdje taj 50 eura ako nabiješ gol? I će ovako sa lukom. Stojiš tamo ti lijepo. Govorite se. Evo, odigramo dupli, ajde! Ivana, daj odigraj malo, bolje ne samo šutiraj. Možeš odigrati dupli pas, Stefan. Ako šutra, ne mora bi šut. Ovo nije dobro ovako. Ovako je bez stresa. Jedna mogu,
moraš biti za nje. Tako pro. Ti nju gradi veću. Tijelom je držati. I onda Helena izgubi loptu. Bravo, Majka, bravo, Majki, bravo. Igrati, uđej! Pomozi tu, Ema, ide normalno, vidi igrača. Vidi ovamo, samo da diga. Evo džubre tamo, Buga. Ajde, probajmo pogoditi. Ajmo, skok, glavo, viči ti. Ostavi loptu, Anima, ajde sada Helena i kako si se. Do čuvanju. Saka po jednog igrača. Morate, ako tu više igrača, morate, Nikola, mora svaki jednu da uzme. Jedan mora biti ovo od igrača, uđe. Povlači